Barok ki don Haduh arspa arpsau teli ki polling station ki badon jingma. Bat ki balak ban mi ki jingklumar hakane ke election Syaka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC bat Jaintia Hills Autonomous District Council JHADC ka ban long haka arpoi trik rempang. Commissioner and Secretary Ketenat District Council Affairs DCA uba Cyril Dingdo. Pentip bana kini ki arspa arpsau teli ki polling station ki badon jingma, shispa arp khandai teli naki 1000 nriuspa nrib khandai teli ki polling station ki de ki badon hapo KHADC bat khandai pesan naki sauspa nyopunyo HADC. Watla kat tahu lah penting kena halor ke jimpen biang ya ki bor pahara kenang ba ke jimpen long ya kene ke election kan long kabaya ibe ya irenti. Haba kren syakilat pathai kubor uba Cyril uong ki jimpen krek barok ki labiang lut. Ngila penlong bun teli ki jelang bishar kam bat ki deputy ki bapenya ya ke election. Ki jimpen krek halor ki rukom pahara ru ki labiang lut nadong syadong. Ki DC kila itu uru ki polling station ki badan jingma bat ki balak ban mi ke jingklumar ha ke balak kam klan syuk-syuk ke jing pahara haringkat ke jing amir jemur bat ki SP. Na ke liang ki bor pulit kila skos kam namar ke jimpen biang pura ya ke jing don kam ya ki bor pahara kentup ki pulit home guards bat kumta kam dan setia ke jing duna uloong. Kila bishar bnia ki polling station ki badon jingma ha ke bakin pak syuk-syuk ki bor pahara bat benrap balawan ra ya ki bor pahara na keleng ki jaka jong ke jela bat namar ke election ke long ha ke Eastern Range kumta lawan ra bun ki bor pahara na Rilum ke badai ke Western Range jong ke jela. Nalor kata ubak Cyril upentip rubau Chief Secretary ke jela ula penyat ru ya ke jingalang bishar kam haringkat ki Deputy Commissioner. Chief Secretary ula penlong ru ke jing le jurip ya ke wei nagi center ke bakongsan ha Shillong ke badai ke ISBT Mawyong ke bapak ya ke kenhun nong penyat election ki tiar kitar bat ru ke jing nyo vote ke banlong ha ke arpusau terik rempang ulaong. Haba keli ubak Cyril ulaong ki DC kila ngos kambha kila bu ki sektor magistrate sektor officer kentup ki sektor police officer. Barok kila biang lut nadong syadong bat ngis ngos kam ban yo ya ke election kabaya ibe ya irenti bat ka bakuj basubah.